Reka twongere tubasuhuze bakunzi ba Deep Secret TV, tubabwire ngo amahoro y'Imana akomeza abane namwe, kandi namwe mutarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, mwebwe mugifungura Deep Secret TV, tubabwire ngo mwakora subscribe kugira ngo mutazajya mucikanwa n'ibyiza tubagezaho bya buri munsi. Kandi nkomeze nshimire mwebwe mukomeje kutwereka ko turi kumwe, muduha commentaire, munasharingira inshuti zanyu, kamubwire ngo mwese Imana ibahe umugisha. Ku 23 Nzeri 2021 nibwo byamenyekanye ko u Rwanda ruhawe kuzakira shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare izaba mu mwaka wa 2025, bituma ruba igihugu cya mbere muri Afurika cyakiriye iri rushanwa, cyane ko ari n'ubwa mbere rizaba rihabereye. Ni amahirwe rwabonye nyuma y'uko tariki ya 11 Nzeri 2019 aribwo abahagarariye leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda Ferwasi bagejeje ubusabe mu ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi UCI, basaba ko uyu mujyi wa Kigali wazakira shampiyona y'isi ya 2025. Kwa 21 Nzeri 2021 ubwo hateranaga inteko rusange y'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi UCI, yanemeranyijwe ko mu Rwanda ku mugaragaro nk'igihugu kizakira iri rushanwa. Umunyamakuru wa Sling News yabajije perezida wa UCI David Lapatient uko u Rwanda ruhabwa kwakira iyi shampiyona mu gihe ruregwa guhonyora uburenganzira bwa muntu. Uyu munyamakuru mu kuvuga ko u Rwanda rushinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu yifashishije inzego zitandukanye zirimo ibyo amahanga yavuze ku itabwa muri yombi rya Paul Rusesabagina n'igifungo yahawe cy'imyaka 25 ndetse na raporo za Human Rights Watch. Mu kumusubiza, David Lapatient yavuze ko we ubwe yisuriye u Rwanda kandi icyo yabashije kubona ari guverinoma yabashije kunga abantu aho kuba ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ati, nagiye nkunda kubivuga, ingingo ijyanye n'uburenganzira bwa muntu ni ingenzi kuri twe, ariko nabashije kujya mu Rwanda, nahuye n'abanyarwanda benshi, cyo nabonye ni guverinoma yavuye mu bibazo bikomeye kandi yabashije kunga abaturage. Yavuze ko iyo urebye ibyo u Rwanda rumaze kugeraho bigaragaza ko rufite ubuyobozi bushoboye, anibutsa ko buri gihe abantu badakwiye kureba isi mu ndorerwamo z'ibikorerwa i Burayi. Ati, iyo urebye aho u Rwanda rwavuye naho ruri ubu ngubu, tekereza ko byabasha kugerwaho gusa igihe hari ubuyobozi bukwiye. Rimwe na rimwe ntidukwiye kurebera guverinoma zose zo ku isi mu ndorerwamo z'uburyo abanyaburayi bakora ibintu. Mu by'ukuri ntekereza ko ubuyobozi bw'u Rwanda bushyigikiwe cyane kubera ibyo bwakoze mu bijyanye n'ubuzima no kunga abantu. David Lapatient yavuze ko ku isi nta hantu na hamwe ushobora gusanga demokarasi ari nta makemwa, ndetse yemeza ko u Rwanda ari igihugu gifite umuyobozi ufite icyizere. Ati, sinzi niba hari ahantu haba demokarasi nta makemwa kuri iyi si, ariko icyo mbona mu Rwanda ni abantu bazi kongera kubyuka bagahaguruka, abantu bagezweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu mwaka w'1994. Kugira ngo ubashe kurenga ibintu nk'ibi kunga abaturage si akazi koroshye. Yakomeje agira ati, hari umugabo ufite intumbero wabashije kubikora. Navuga ko kandi perezida w'Ubufaransa aherutse kujya guhura na perezida Kagame, yatowe nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ibyo byose ni ukuvuga ko iki ari igihugu kizwi kandi cyemewe mu ruhando mpuzamahanga. Mu buryo kamere buri gihugu gifite uko cyagera ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ndatekereza ko ibyinshi byamaze gukorwa. Yavuze ko u Rwanda shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare bizafasha abanyarwanda kurushaho kwiyunga kuko ariko kamaro ka siporo.
ati siporo ifite uburyo ifasha abantu kubona ibintu kimwe. Shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare uburyo budashidikanywaho ni uburyo bwo gukomeza gufasha abanyarwanda kwiyunga. Muri inteko rusange ikibazo nk'iki kandi cyabajijwe umuyobozi w'ishyirahamwe nyarwanda ry'umukino w'amagare Ferwacy Murenzi Abdallah. Mu gusubiza, Murenzi Abdallah yavuze ko politike idakwiye kuvangwa na siporo. Ati ibi ni ibintu udashobora kuvanga kubera ko siporo ari siporo na politike ni politike. Yavuze ko abavuga ko u Rwanda rutubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntacyo bashingiraho. Ati abavuga ko ahari ikibazo mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu bashobora kuvuga ibyo bashaka, ariko mu Rwanda buri wese aratekanye, buri wese ameze neza, yaba umunyarwanda cyangwa umunyamahanga. Reba umubare w'abakerarugendo baza mu Rwanda. Mu bijyanye na politike naho duhagaze neza. Ubushize Perezida Macron yari ari mu Rwanda. Dufitanye umubano mwiza na buri gihugu nk'Amerika, ariko aha twibande kuri siporo. U Rwanda na Maroc nibyo bihugu byari bihagarariye kuzavamo kimwe kizakira iryo rushanwa. Ububiligi buzakira ury'uyu mwaka, hakurikireho Australia muri 2022, Ekose muri 2023 n'Ubusuwisi muri 2024. U Rwanda ruhawe amahirwe nyuma y'uko muri Gicurasi uyu mwaka David Lapachent yitabiriye Tour du Rwanda 2021 ndetse niwe watangije iri siganwa ku wa 2 Gicurasi 2021 ubwo hakinwaga etape ya mbere ya Kigali Rwamagana. Icyo gihe David Lapachent yashimye uburyo Tour du Rwanda 2021 yateguwe. Reka rero mbashimire mwebwe mwese mukomeje kubana natwe. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe, kandi nkomeze nshimire buri muntu wese uri kutwereka ko turi kumwe. Nawe utarakora subscribe, reka nkwibutse ko wakora subscribe kugira ngo udacikanwa n'ibyiza tukugezaho, maze amahoro y'Imana abane na buri wese. Turabakunda.